Meng solian ti Jesus tatayay Luke. Luke sabta tolupa hinalo. Jesus matasol kahikahin so haniwa Jericho ape laton nahi tatamusua lili taon. Ti ien tel seilon akan Sakyas. I tel masiwi ti teka wakai moni ti teka Ju hani teka masiwi ti Rom. Sakyas kilan moniun. Pahanwanen ipakai Jesus tuahe i seilon kukunun. Ikum ningahi uke Jesus nakapatek kilan seilon lilikihini i. Ale ape ikilio pelea han hani hetea pata lalap lehe ipon ningahiyai Jesus na inahima. Ti Jesus mei haniwa onote tea pata, ipak haniwa patul ape i uke. Sakyas, mosko se alih nake ngain tehuye, ngato kapim leli ingam. Sakyas mos sahuko hanilih itan. Leli tian i amuam hawane ape i hakahita amuke Jesus hani leli ingan. Titaka selo ningahiwa, lahakak mumum hui Jesus ukek. Ito akakatitil silon woun lialun. Tilato leling, Sakyas tule ape ihone Jesus ukek. Tel masiwi, te paun ti lawe sokyak ngahani teka tap soki. Nangap pisi wakiwen moniay tel na seilon, nga alyakehani i tain hinalo akulay lapan ti nga pisiwen i. Jesus kakane i ukek. Aupeye, hae okoki o mateka leli ingam ti kawatan ti lialui wow muto nake o hinanamil kokoan hani hayo masin Abraham. Tel tamakakot ti matahaun. Pakesalangawe luayak tel nati selon hani matehupon itan iye, upiay takaselon wow laha lialun masin Sakyas, maawaya laha ti kawatan ti saun lialun ti laha. Ti Jesus matesol kahikahin hoya haniwa Jerusalem. Kilan selon lahonghong kakayan. Kilan ti laha soko kataun ti hayo neni lawe selon ape sot huluta iyen. Aile ape Jesus kahihani laha tenen meng iye. Iyuke. Tel selon tua luahani tehu hukhaun lehe tel masiwi tapein ti iyen hana i tel masiwi ti huhun. Ima ti iku itiloy apuhini hupanim unawan ape ihani lato tel tehu tomuni. Iyuke. Amuto hapuasa hakekewa teik moni iye lehe nga uke palahi tain nga aliama. Tuahe teka selon ti huhun la watakai hawanei ape laha talot tesol selon hani tel masiwi tapein hetekie te kakai nukek. Amite watakai tel selon iyen to masiwi ti amite. Tuahe tel masiwi tapein hana i masiwi ti laha. Ti i alia haniwa huhun itiloy apuhini huopanem unawan lehe i upia pakai lape moni ti lato hasohotuen. Tel imat nahima iuke. Tel masiwi. Nga hasohotu palahiwan huopanem tomi monium. Tel masiwi uke. Puasam solian. O unawak solian. O auni aluini moniuk. O ngahati aluini wali kokokol. Aile ape ngahana o masiwi ti huopanim taon. Tel muhin nahima iukek. Tel masiwi. Ngahasotu palahiwen te panim tomi monium. Tel masiwi ukek. Puasam solian. Ngahana o masiwi ti te panim taon. Tel yai nahima iukek. Tel masiwi. Teik monium kemuk o hanimunga iye. Nga puhui mumuneni he teik maya. Nga mamata o nake o selon ahian. O waki an ti kumahe o seini. Paham o waki moni ti selon liay hasohotu. Tuahe tel masiwi kakane yuke. O pate unawak lialun manunuha. O sokok nga selon ahian. Nga waki an ti kumahe nga seini. Ape pahak nga waki moni ti selon liay hasohotu. Puki kakayam sului o. Na o namilo yuke ka nga selon ahian. Kaye ala o hapuasa hakekewen moniuk le nga uke palahi. Ape ihone taka unawan liay uke. Wakiwa teik monitoy i ape haniwa tetel i hasohotuen huopanim tomi moni. Tuahe lato kakane uke. Tel masiwi. I liay huopanim tomi monitoy i. Tel masiwi pahoy lato uke. Salan. Tel na i aile aluini puasak.
nga aki palahi waliko ti I awni. Tua hetel na I kumpuas alua, nga waki aliake te kokolean toi I. Iyan ape tahun ti nga aki kawatan hani tekalah watakai nga to masiwitilaha. Ati malaha ape telewa ti hepulak. Jesus kakewa ape I nanahiwa matewa tesol kahikahin hani Jerusalem. Tilato hoi haniwa huwa wautoan Betfage ma Betani, pape tehu Mount Olive. Jesus talo huwa kahikahin imat tetan. Ape I hone lalu, nahi haniwa tewa toan matewa kako. Hamluning hai tok dongki uluha khinotan iin. Lahatai ki kiliwake, upatiwa ape hakahitama. Na tel selon kamay amulu kalahai amulu upati, honewa I ka tel masiwi pahan I hapuasa. Lalu nahiwa ape lalu tunahi waliko masin ti Jesus kakane wen lalu. Ti lalu upapati tok dongki, teka taman kamay lalu. Kalahai amulu upati, ape lalu ukek. Tel masiwi pahan I hapuasa. Ape lalu hakahita tok dongki hani Jesus. Lalu akaheni puhuaw lalu he tehiti tok dongki ape lalu huwali Jesus kuto hani patul. Teka seilon akaheni puhuaw laha he awaisal ape Jesus kikiliwawa patul tetan. Ti I hoi hani wa Jerusalem he tetewaw awaisal I mos hani Mount Olive. Kilan wanen teka kahikahin lahat tilol amuam masasameni hayaw ti lawe walikol lalap lahaningahe Jesus ailewen. Lahat tilol ukek. Kako sameni wama amukawa tel kahina ti David. Tel inahi hehetek yama poh masolian ti hayaw. Kako sameni wa hayaw tel pohen tapein. Tel ihatona hasolia ti akako. Teka parasi leilo laha kakane Jesus ukek. Tel masiwi. Tumeha pangasiwa teka kahikahim. Jesus ukek. Nga kakane hawane amuto. Nalato monga. Tesol potie tilol amuam sameniak. Ti Jesus hoi hani wa Jerusalem, ipakaiwa tehu taon ape itang tahane. Iukek. Nga hahake amuto seilon ti Jerusalem, hasawe wasalamuto kapi hayo tain tetelao. Hayo kola hani wen amuto awisal tina amuto usi, tuhe amuto watakai. Ngain ti luluway ni maimu, teka seilon ti hile ti hukliay la atay hanein kakalini Jerusalem, le lahan kolia hani leli taon ape hile yamuto. Laha aile halyalu hone hatehu taon ape tele hetekie teka seilon. Laha mananauke kien nake amuto kumnam waki Christ tel hau taloma awayamuto ti kawatan tilyalu iwomuto. Ti Jesus so hani wa Jerusalem inay hani ingi hayaw. Kilan seilon hangay ni sohi mamanihu iin. Hangay niya waliko tilaha patelialun. Ti Jesus ninga hiwa, yusi kakaweni laha. Ape kakane nau laha yukek. Kakay hae ukek. Tehu ingak ing tilotu. Ape Jesus kakane laha. Tuha amuto aile hanawi ka ing ti tone munay takakukuina. Muhin Jesus hanaw taka selon leli ingi hae lawengain. Tuha teka masiwituah ti hukumine hae maselon. Teka hanawi nauna ti Moses mateka masiwiliay. Lato upiup awisal ti teleyan. Tuwe lato kumpon na kakilan selon kapi Jesus la hong mamatay ni kakayan.